Gĩcigo gĩkĩ kĩa mũhaka-inĩ wa Laikipia, Samburu na Isiolo gĩkoretwo gĩkĩgũmĩrwo nĩ ũici wa mahiũ kumana na mũtitũ wa Mukogondo kũrĩa mĩitũ ĩhithaga thutha wa gũtabania tharĩko mwena wa Laikipia ya rũgongo. Thirikari nĩ ĩrutĩte mũkana wa gũtabania mĩriũngo mũtitũ-inĩ ũyũ wa kũiyũkia matharaita marĩa marĩ moko-inĩ ma arĩithi mũgarũ na watho, wona ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa kũmacokia na kwĩyendera rĩathira. Watu kutoka Mukogondo Forest wanatoka wanakuja wanaiba ng'ombe, na pia Mayanat imekuwa ni kama corridor ya wezi, kwa sababu changamoto ile tuko nayo, watu wakienda kuiba private ranches kama Londaiga, kama Borana, njia ni kwetu. Na katika hiyo sehemu tunajua kuna bunduki ambazo zinamilikiwa na wale ambao wastahili kuwa nazo. Already the president ametoa wito, kuna ile amnesty imepeanwa, na kwamba ikiisha tutaingia kwa hiyo mahali tutoe hizo silaha kwa nguvu. Kwa hivyo yangu ni kuomba wananchi na machiefs pamoja na wazee wahakikishe kwamba vijana wao wanarudisha hizo bunduki kwa hiari. Atongoria a nyanjara ngũrani na anyiti itemi maugĩte gĩcigo gĩkĩ gĩtigagwo na thutha kumana na ũhagũku wa ũgitĩri na harĩ bata mekĩrĩre kũhukia. Kuna yale mambo ambayo tunazungumzia pamoja na LRT, mambo ya maendeleo. Hiyo sehemu haiwezi kuendelea bila amani. So it is very critical for all of us to ensure that for development to take place, that place first we secure it. So hiyo ndio mambo imetuleta hapa, na tutachangia, kutakuwa na machangio tuhakikishe kwamba tunalinda hiyo sehemu. Maugĩte kaunti ya Laikipia hĩndĩ ciothe nĩyo ĩkoragwo ĩkĩhubanĩrio nĩ aici aya kuma mwena wa Isiolo na Samburu kũrĩa aikari morĩtwo nĩ endwa ao o hamwe na mahiũ maingĩ hĩndĩ ya tharĩko. Naomba serikali, sijui kama serikali imeshindwa kuja kuwatoa hawa wezi. Kuna mlima ambayo county commissioner leo amezungumzia inaitwa Losos. Hiyo Losos kama ingewezekana, kama kuna zile bombs kubwa kubwa zije zilipue, hawa wezi wawashe kupata pahala pa kuweka hawa hizi mifugo za wizi. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali ije ijumuike pamoja na wananchi, tuone vile tunaweza kutatua hili janga la wizi, kwa sababu wizi imekuwa kitu kubwa sana na mifugo zetu zinapotea. Ona thutha wa mĩcemanio mĩingĩ gũkorwo ĩgĩtabanio, thĩna ũyũ wa tharĩko no kĩronda kũrĩ aikari, rĩu thirikari ĩkĩũrio gũkinyũkia makinya marũmu. Hamna vile wizi itaiisha, kwa sababu kumbuka kwamba mimi ni kutoka jamii ya wafugaji, na sisi wale kulingana na sisi hakuna wezi, they are only doing restocking. Wanaenda kuja kurestock zile zao zimekufa. Kwa hivyo mimi hakuna vile naweza kukuambia kwamba hili janga la wizi litaisha. As long as bado tunafanya lile mila na desturi kama bado ziko, basi wizi itaendelea. Wizi ni mwizi, kwa sababu watu wanatoka Mukogondo Forest, tujui kama ni Wasamburu, tujui kama ni neighboring communities, lakini ni wezi. Tuna treat mtu yeyote ambaye anaiba ng'ombe kama ni mwizi. So we have not identified kusema ya kwamba ni huyu ndio mwizi na huyu ndio sio mwizi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.